ngidawucela ukuthi ningifunzele le baseKorinte chapter 10 ningifunzele lo verse 3 likafunze kuye teacher wa Sunday school baseKorinte chapter 10 tafunza lo verse 3 na 4 bese sesibiyela le kulo verse 16 17 18 bese sesiyathandaza abazalwane. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 kuya 4. Ngobe noma siphila eveni kodwa silwi ngetikhalite live. Tikhale silwa ngathi akusito telive. Kodwa tikhalita uNkulunkulu letinemandla ekubhidlita tincaba. Ticithe tinkulumo letingenamsebenzi. Hallelujah. I-message nje yanamuhla kugcotshwe yona namuhla. Icale ku Sunday school khona kodwa besiva sonke bazalwane. Ithi kodwa noma sisenyameni sikuphi bazalwane? Wonke umuntu lo la endlini usenyameni kude lo semoyeni sonke sikuphi? Sisenyameni umuntu bazalwane wehlukene kathathu umuntu. Yena lithi iBhayibheli ungumoya. Uhlala emtimbeni. Unemphefumulo. Umuntu is a spirit. He lives in a body and he has a soul. Inkosi sibusise. Lokusho ukuthi nangabe ehlukene kathathu liBhayibheli lithi ngikho nje liBhayibheli lithi noma sisenyameni. Lokusho ukuthi even though our spirit is in our body naloku lo moya wethu ula emtimbeni wethu siphila sila mtimbeni but listen liBhayibheli thine asilwi ngekwenyama. Hallelujah. And kuyabida lokungalunge ngekwenyama babe bakushaya enyameni. Kuyabida kodwa lokuthi ungalunge ngekwenyama. But ngiloku ngijabulisa ngilo verse 4 make mbazimi. Tikhale silwa ngathi akusito telive. Kodwa tikhalita uNkulunkulu letinemandla ekubhidlita tincaba. Tinemandla. Nako lokungichaza ngale tikhalite ethu. Kuthi noma uva ungazuthi ngabe usebenzisa lenyama ungakhohlwa ukuthi lolo nako kunemandla. Hallelujah. What you have it's more powerful than lolo ngabe bongakusebenzisa kwasenyameni. Noma ngabe bofuna kusebenzisa sibhamu. Lolo kulanga khathi kuwe kunemandla kwendlula sibhamu. Sitho njalo iBhayibheli nalichaza. Hallelujah. Lathi nalikhuluma ngiyabona ngamaHebheru 11 maHebheru 11 maHebheru 4 verse 12 maHebheru 4 verse 12 uthi manje na for the word of God is living, it's powerful, sharper than any two-edged sword. Uthi linemandla kwendlula inkemba lekhalipha nhlangothi tombili. Lokusho ukuthi lolo unako wena kunemandla. Mane sathane ufuna ukuthi ungarealize ngoba usenyameni. Akukhumbuthe sonke isikhathi sengishito ngathi even though you are a spirit but you live in a body. Afuna ukukhombisa ukuthi asusebenzise kancane nje uthi kancane. Hallelujah. Bazalwane lelo sinako kunemandla. Hallelujah. Lethethu tikhaliti nemandla. Uthi ke nasasifunza ke bazana sesibuya la kulele ngifuna ukukhuluma ngako mbamba. So ufunza lapha ku Ephesians chapter 6. Utawufunza lo verse 10. Ngoba ngifuna ukukhuluma nga verse 16 17 18. Utawufunza lo verse 10 bese ufunza verse 12 bese so uyahamba kuyofunza lo 16 17 18. Hallelujah. Hallelujah. Ngobe asibi nebandla. Kodwa silwa netikhulu temimoya. Nemandla. Nebabusi bendalo yobumnyama nebabufa bomoya lababla basemkhathini. Amen. Lo verse 10 uthi kwekugcina lastly. So ukathi thatha tonke tinto wabamba lapha nalapha wenda lokwa nalokwa but uthi Jesu uthi moya ngcwele apostle Paul uthi kwekugcina qinane ngosini nasemandleni ayo eyibazalwane
lamakhulu. Emandla enkosi lesikhonda kothini angakanani bazalwane? Emandla enkosi yakho angisho mina nangabe awukatinikela kuJesu ungatinikela namhla ekseni. Nawathi kahle na uthatha Jesu wathi uthatha inkosi lenemandla langakanani? Lamakhulu. Usicinane enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Lokusho ukuthi lethi khali lethi ngoba iBhayibheli selivetile ukuthi sinemandla atithathwa ngumuntu longakaqine enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Angeke athi khone. Na utathi thatha ufuna ube ngiloluhlobo loluqine enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Uma bengitawusebenzisa lelinye ligama bengitawuthi lesime enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Verse 12 ke make mazi mamphinze ngoba ngijakelela lapha ku verse 16 17 18. Ngobe asilwi nebandla. Hallelujah. Kodwa asilwa netikhulu temimoya. Nemandla. Nebabusi bendalo yalobumnyama. Nemabutho abomoya lababi labasemkhatsini. Lithi ngoba la kulempi lesiki uyobazalwane kude umuntu lobhekene naye noma ngabe urape umntwana wakho awulwi naye. Uyeva ukuthi kulukhuni kangakanani kahle ngibekisa ngemuntu orape umntwana wakho. Uyeva ukuthi kulukhuni kangakanani but iBhayibheli lithi awulwi naye. Noma ngabe uyamathi ukuthi lo muntu lo weba imali yami nanguya ngiyamathi but awulwi naye. Lithi ngoba asilwi nebantu. Hallelujah. Impi yethu akusiyo yebantu but lempi lesibhekene nayo bazalwane nayiliveta iBhayibheli ngivetile ngasemuva ngivile ngikusho lokho ngathi lempi lesibhekene nayo ihlelekile. Ihlelekile. Hallelujah. Kusetshenziswa amandla ebumnyama lapha noma ngabe ngumntwana wenta kungeva kusebenza amandla ebumnyama noma ngabe ngubani wentani kunemandla ebumnyama la. Nawo lamandla ebumnyama ahlelekile. Hallelujah. Ngangasho nangishumayela before bazalwane ngala ngathi lamandla lithi iBhayibheli emiswe ticheme leti ngu4 lamandla lobhekene nawo. Lokusho ukuthi nangabe besikhuluma ngembi usithi make mbazi mina akhuluma la wathi uNkulunkulu yonke into lasifundisa ngayo la usifundisa ngento lesiyadiko lesiyibonako. Lembi na uyibuka bayathi la labemisa imbi nangabe kuliwa ukuthi asibeke nangemasotsha nange embili. Ashaywa lawa ukuthi sitawusebenzisa lawa. Ashaywa lawa sitawusebenzisa lawa. Ashaywa lawa sitawusebenzisa nanga. Emiswe ticheme. Lamasotsha nalembi nawe lobhekene nayo imiswe ticheme. Hallelujah. Nyalo nje bazana nangitawungena lapha ngithola icingo lolungivisa abhlungu nalolungumangasako uze uthi Sathane sasibone ukuthi utawukhuluma uthini ke namuhla. Utawukhuluma uthini? But ngoba angilwi nemuntu akaqonza Sathane. Hallelujah. Glory to Jesus. Akaqonza Sathane ukuthi mine because angilwi nemuntu la I am more than a conqueror. Ngi more than a conqueror noma ungalethana more than a conqueror. Ngi more than a conqueror noma Sathane angaveta ini I am more than a conqueror. Hallelujah. Uthi tena kangethula Jesu amemetela kuLuka 10 verse 19 wathi bukani la ngininike amandla kunyathela tinyoka ngininike amandla kunyathela abofeceli ngininike amandla above all the power of the enemy. And nothing shall by any means will hurt you. La mandla are so powerful ukuthi uthi Jesu nothing shall by any means will hurt you. Noma ngayiphi indlela Sathane ngeke akhone. Nothing shall by any means noma ngazama ini. Noma ngazama ini. Kude lokutakunqo kulethi khali lothi phethe wena lisi iBhayibheli nakafunza amake mbazima lapha usithi nemandla ekubhidlita. Hallelujah. Tibhidlita tinqaba. Hey, tinemandla so much that tikhona kugijima abazalwane umzindlo kude lofika kuwo. Kodwa lethi khali iyafika lethi. Hallelujah. Lithi tinemandla kubhidlita imicabango lithi nalokuphakamisela ukuthi phakamisela kwethiya ukuthi wathi uNkulunkulu wena lithi iBhayibheli lethi khali lethi tiyakubhidlita tiyakuchitha. Hallelujah.
Lithi-ke leli Bhayibheli bazalwane lethethu ukuthi ikhali tinemandla. Nanamhla ekuseni ngiva le ndzaba yalethi khali ngithi angichubeke nayo ngoba na uyishiya ungakayicethi into. Bantu babe bathi buta ukuthi lokhu ke ingabe kutabe sekwentekani. Kunento lengimangalisako. Kuna about the weapons of our warfare. Ngalethi khali tethu. Uyosina ufunza ngalendlela etihleleke ngayo lethi khali. Uzushaya nalivalo usikepa kutawuphumelela bani. Kutawuphumelela bani. Asuphindze lo verse 12 make mbazima. Manje lapho ukufunze nje ungashaki mbazima. Lithi silwa netikhulu temimoya. Lokusho ukuthi lembi ithine lesibhekene nayo bazalwane ayibonakali ngisho nangemehlo. Hallelujah. Leti khulu temimoya ngihlethi nje lapha bazalwane tikhulu temimoya ngilama operations ebumnyama la kusebenza khona lama demoni kusebenza yonke into khona kusebenza buthakathi kusebenza yonke into awuyiboni ngemehlo lempileyo. Hallelujah. Mane sathane nasayisebenzisa umbatha umuntu atoqhamuka ngayo kumuntu. Hallelujah. Uthi silwane tikhulu temimoya lapha it's principalities. Yimbi ilemkhathini yimbi longayiboni ngemehlo. And now we cabanga these principalities. Yes, these principalities. Let's see, it's principalities. The Bible nalikhuluma ngama principalities. Liveta ukuthi lembi yasePersia yimbi lekhona lamkhathini yimbi lesibhekene nayo thini. But kunento lengiyithandza kwabazalwane lengijake kuyo ngunangu uKolose 2 verse 15. Ngalenza bayalembile. Kolose 2 verse 15. Babusi nalabanemandla babemuka ikhaya. Ufunza aqale ku14, qala ku14. Wasula incwadi emacala ethu. Yayimelene nathi ngemithetho yayo. Kwaqala nje Jesu ngoba besingeke sikhone bazalwane sithi embi kwakhe sinemacala. Niyabona mos. Kwambita ukuthi Jesu nakafa esiphambanweni aqale ngekwesula lencwadi leyayimelene nathi. Hallelujah. Wangena Jesu enzaweni lengcwele wangena ngengadi yakhe. Glory to Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, thank you. Wangena Jesu wangena enzaweni lengcwele wakhanza umuntu alahliwe ayekufeni kwaphakathi. Wangena ngengadi yakhe. Hallelujah. Hallelujah. This blood is so powerful. Ikhona kwasha sono. Uhlethi ngamabomu. Dawu yesogweni ngamabomu. Hallelujah. Angikubikele ekseni. Utawuye esogweni ngemabomu. Wangena Jesu enzaweni lengcwele wayowusula licala lakho. Wayowusula umonakalo wakho. Wayawusula naku lokucabanga ukuthi wena kuyakwehlula namuhla. Wangena Jesu. Sithi iBhayibheli wangena enzaweni lengcwele wangena aphethe yakhe ingadi. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngalengadi leyo bazalwane. Lithi iBhayibheli nalikhuluma lithi lengadi nemlomo iyakhuluma. Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli ikhuluma lokungcono kunengadi yaAbela. Hallelujah. As athi lohlabela ko, oh the blood of Jesus. Oh the blood of Jesus. Oh the blood of Jesus. It washes whiter than snow. Yafika lengadi empilweni yemuntu yabazalwane ayishiyi kunjalo. Ayishiyi kunjalo. Ikukhanza unema habits longakhoni kwayekela. Ikukhanza unetinto unema addiction of all kinds of drugs. Fika lengadi, hallelujah. It's so powerful. Asinakachubeka hlabela lomhlabeleli at it reaches to the highest mountain and it flows to the lowest valley.
angikubikele ekseni nangabe Jesu wakwamthathi lengadi le inemandla lengadi le inemandla ungeke uqhubeke kube sesonweni seyifikile yona waqhubeka waba sesonweni awangeni kuyo little Bible it reaches to the highest mountain and iyehla iye ku the deepest valley noma ngabe ikhanza ubanjwe sono lesesinethi imphansi labasi bantu ngeke uphunyuke kuso ngijeshisa kunangilebe kafakaze ekseni le redweni kumusa lo mangasako nakathi ngangisiboshwa ngangiboshiwe uthi intro liyantshintsha impilo yami nganti ligama lami lekubitwa ngesiboshwa lashintshwa ukuthi ngene kuJesu hallelujah kuba i-drug addict kungantshintshwa ukuthi ungene kuJesu kuba noma ngabe yini lo ngiyo this blood is powerful little Bible wangena Jesu wangena enzaweni lengcwele wangena ngengadi yakhe wasina kangena ngale ngadi yakhe lithi wafike wasula licala hallelujah bazalwane this blood hallelujah cela ngifundze lo verse 15 make mbazini hallelujah ufika Jesu nakangena lenzaweni le nakangena esihogweni ukhanza kuna Satan yajangaza ungumbusi lo nemandla uphethe yonke into uthitshela ukuthi kude umuntu lo ngangikhona ngashumayela kulenye into yalomunye abonga kukhethwa kwakhe leka ho ngithi ke mina ngoba umthakathi umkhanza adwalile athi xa ugcina mina kade ukuthi kunemuntu lo ephuqa babusi labanemandla tikhali akade udwala mahala akadzingi nemuntu lo mdzala udzinga nje sisanzane lesina Jesu lakathe enhlitweni yakhe njengana sisanzane lengeva bakhuluma ngaso ukuthi lesizanzane siyasinziswa sikhanza logogo la ekhaya uyathakatha kude lo wenzako uthi nje nakutala intombatana sibophe elifindo sikhungela likhalo ukuthi akayemendweni lo kodwa babusi labanemandla wabephuca tikhali Jesu wabephuca ukhanza salukwathi sidwalile ukuthi sona siyathakatha hey babusi labanemandla wabephuca tikhali Jesu wabephuca akagcinanga ngekubaphuca tikhali ngiko nje nawenda into ebumnyama uyahlazeka lithi wabathela ngelihlazo ebaleni glory to Jesus ngithi kamina ukhanza umthakathi ahamba ngemhlane njengelithuku advalile athi kugcina mina ungagcina kumuntu lona Jesu hallelujah uthi ke lo bengicocela indzaba sisemthandazweni naye entsabeni uthi lo ntombatana uyasinziswa ukhanza lakhaya vele lelikhaya labhubha abafunzi abenzi akwenteki lutho lo gogo wafunga wathi akuphuma imuntu la kuthi njalo nje lakutala umntana nakaliswana intombatana afike kuneseshi yakhe laligaba yakhalo ayifice abophele lifindo ayifakele into takhe ihlala lalikhalo usintombatana wasuyesuka uyazila uyathandaza ngithi mina noma ngabe umuntu wa 2 years wathola Jesu wena ungathi uhlupha hallelujah uyathandaza lo ntombatana uyamembulela uNkulunkulu utshela ngoba Jesu nasufike kuya akakufihleli lutho lisho njalo livla uNkulunkulu kuMahubo 86 lathi akabafihleli lutho la kabathandzako hallelujah uyamtshela ke lo ntombatana uyesuka lo ntombatana la kembuleleka lokho uqonza lendlini la kulele khona lo gogulele ebuthongo uphinza lale kanti udwale emahala uphinza lale nebuthongo ufika ukhumula lo liqothola lo gogo lalikhalo uyalikhumula nakalibuka vele uyakhanza liboshwe amafundo lamantombazana bese ngi7 lakhaya vele kunemafindo la ngi7 uyalithatha lo liqotho uyalubasela umlilo uyalishisa kwaba i-deliverance yamantombazana yalekhaya badeliver nje intombazana ngoba wena mane award livila uNkulunkulu lisibukani la I have given you power wathatha Jesu uthethe amandla John umvangeli chapter 1 verse 12 uthi bonke labamemukela wabanike amandla bonke ayibafundisi hayi bapostoli bonke labamukela Jesu bathola ini ebazalwane mandla wena uhlala lapha phasi nje nemandla
manje ulinkisa lendlosa abeshumayela ngayo babemaziya the late lomthala athi manje na lenye indlosa yahamba ehlathini iyogawula tinfungo nayifika yaqalata la itulu yatibona tinfungo letinhle yafaka busha wayekhwapheni yaseyikhokha snefu yabhema yaqethe yathi nsithi atandla sayifuna ukugawula tinfungo busha wami yayinga yazi yasuka yahamba yabuyela ekhaya yasi njena seyithi awungene ebaleni ngathi ukuthi igobonzeliswa yini phakamise emakhwapha wawabhusha usekhwapheni lokusho ukuthi lento wena awati ukuthi unemandla ngiko uyinga nabhusha ekhwapheni haleluya ungena uyaphuma uyocela bomakhelwane ushayela abantu ngithandaziseni bazalwane bhusha usekhwapheni haleluya angeke Jesu asho ngilifunze liqonzane nami le verse lithi bonke laba memukelo wabanike amandla bese asaconzani nawe konke lokulavini laNkulunkulu kwakho haleluya kuba kufunze manje mangihle ngendala ukushiwo ngumoya ongcwele inkosi isibusise funza make ufunze lo verse 15 kulo usina labanemandla bemuka ekhaya wabathela ngehlazo ebaleni abehlula ngaso siphambana haleluya lokusho ukuthi bazalwane lethi khali noma lembi lethi lama principalities nalifunda ngesingisi leli lithi ema principalities lempi lama principalities lamandla ebumnyama la satshwako nanga imandla ebumnyama nanga lakabamba Daniela amvimbe emkhathini ukuthi kungakhoni kufika impendulo yakhe kuyo. It was the principalities, but those principalities nakafika esiphambanweni Jesu. Glory to Jesus. Wabephuca ikhali. Hallelujah. Nakafika esiphambanweni so wasendela thina ebandla lekugcina wasendela umangaliso Jesu ngekuthi aphuce lababusi laba nemandla ikhali. Wabephuca Jesu ikhali. Hallelujah. Lithi iBhayibheli naseke baphucile wabathela ngehlazo ebaleni wabancoba ngesiphambano. Hallelujah. Hey bazalwane kaze ngishayelwe isikhathi ngakayikhuluma lenzaba yami. Ngicela ngifundzele no verse 16 lapha ku Ephesians. Verse 16. Ngithanzile lento ya Sunday school teacher bazalwane. Efesu 6:16. Inyawo tenu tigcobiswe kulungela kushumayela. Akusuye 16 nguye. Kunako konke. Ngithathe lihawu lelikholo. Lesiga iBhayibheli above all. Hallelujah. Noma ungathi thatha tonke letikhali. Na ungakakuthathi ukukholwa. Na ungakakuthathi ukukholwa usenkingeni. Futhi that is where the devil asidefeata khona. Ngilokhu ngathathi ukukholwa. Hallelujah. LeBhayibheli lithi nalichaza ukukholwa number 1 definition yakhona ikhona kuma Hebrews 11 verse 1. Number 1 lize likhuluma in two parts lo verse 1. Part 1 uthi manje na ukukholwa kuqiniseka ngento lothembele kuyo. That is faith. Nangabe uthi uyakholwa qiniseka phela ngalento lothembele kuyo. Musungcuncutheka nayo. Musungena uphuma nayo uyofuna letinye tinto lotawethembela kuthi kanti uphethe ukukholwa. LeBhayibheli lithi nabe uyakholwa qiniseka ngako. Qiniseka. Be sure. Kuthi lento loyiphethe ikhona. Lento loyiphethe inemandla. Lento loyiphethe yasebenta. Glory to Jesus. Kukholwa bazalwane kunemandla. Bible uthena akachaza Jesu wathi awudzingi nekukholwa lokutaba ngange lisaka. Awudzingi nekukholwa lokutagcwala sandla. Angimathi sibeka ngabhekise ngani Jesu ngento lenkulu. Uthi nani nekukholwa nje lokungange hlavu yesinaphi. Isinaphi bazane ngangayibona lehlavu yesinaphi mina. Inhlavu nje lencane ngibani wathi cumcum animathi cumcum. Kukholwa udzinga kukholwa lokuncane lokungange inhlavu yelitamatisi. Ngibekisa kahle ngelitamatisi. Udzinga nje lokukholwa lokho. Hallelujah. Naloko kukholwa lokho akuthengwe esitolo. Akuzilelwa according to the Bible.
Bible lithi njengaloku abele yilo Romans chapter 12 verse 3 uthi njengaloku abele yilowo nayi loyo isilinganiso sokukholwa. Ibazalwane lisike na unalokukholwa lokuncane with that small faith you can move mountains. Hallelujah. Lisani nekukholwa nje lokuncane ungakhuluma nensaba uthi wena nsaba suka lapha uye lapha. Lisi nje kuphela na ungangabathi ngiloko lokufunekako. Hallelujah. Ngiwa kaJesu asathi nangabe ufuna kwenta intfo la ekholweni la endlini yokukholwa la noma ngilethi njani bazalwane tende ngekukholwa. Ngoba lithi kunako konke sathana isihlangu sokukholwa. Hallelujah. So utiphethe tindlo uyathi na ungena evini laNkulunkulu bazana ubuka indzaba yekukholwa ubona mbamba ukuthi tonke tindlo evini laNkulunkulu tentiwe ngekukholwa. Nasethi lesalanza lo Hebrews 11 na uqala ufundza la kubo verse 2 lisingekukholwa sibani wenda ukuthi ngekukholwa. Ngiwolisa kunako konke thatha kona. Ngekukholwa Noah wakho umkhumbu kungenalwandle. Kukholwa kupita ukuthi wende njalo. Hallelujah. Ngekukholwa Moses lithi waphuma eveni la kubona sehlotsheni waphuma wathi kungcono ukuhlupheka nebantwana bakaNkulunkulu. Nalibala lokukholwa ukuthi labantu benda letintfo letinjenge kukholwa asitendi ngani sine bazalwane. Hallelujah. Ngiwaka lithi iBhayibheli uthi Jesu nakakhuluma evini lakhe bazalwane wonke umuntu lebekamthandazela abavela amtshele ukuthi kukholwa kwakho. Hallelujah. Ngoba Hallelujah. Ngoba kuze uNkulunkulu ajabule ngawe kholwa. Hallelujah. Ukholwa ukuthi kuliqiniso la kushoko. Ukubambe noma ungakuboni. Ngangabekisa kane ngibazalwane ngathi kholwa njengoluhlanya. Ubamba indvo longayiboni uthi khona noma ingekho. Luhlanya nje nalwagijima lungene la emkhathini wethu la luthi naba abantu bangicosha ningasukuma nonke nibuke la mva kwakhe kodwa ningaboni umuntu lo mcoshako. But ngalokuthi yena uyababona ngoba glory to Jesus. Ngoba emehlo ekukholwa abona tindvo abantu labangatiboni. If you want to see God doing things in your life, bona tindvo labangatiboni bantu. Ha? Asigijime nawe singene eBhayibhelini siye kuDavide. Bible lithi Davide, Jesus. Lithi Davide wathi nakabheka Goliath. Bathi nabambuka baphakamisa emehlo bonke babona sikhwakha indvodza lenze lehlomile lembethe kusukela etule enhloko yophuma etinyaweni. Bathi nakambuka Davide ambuka ngemehlo ekukholwa bekabona umFilisti longakasoki. Hallelujah. Tindvo nawutibuka ngemehlo ekukholwa noma tithi ngikhulu uthi bathi ncane. Glory to Jesus. Sangishito ngathi luhlanya lubona tindvo ngendlela abangatiboni bantu ngoba lisuka level lehlanya. Nawe na uphila level lekukholwa ubona tindvo labangatiboni labanye bantu. Hallelujah. And now wenda kukholwa usuku ungakholwa na utasukholwa ukhulume idoubt. Speak faith. Khulume kukholwa noma tindvo ungaboni lutho. Ulingisa lo umfati waseZarafat umfati wakuphi Ngilwasezarafat noma ngophi lo wafelwa ngumntwana angisathi kulaba prophet bo Elijah. Lesi iBhayibheli yathi yambuta le nangathi nakambuta ukuthi konke kuhamba kahle wathi yebo konke kuhamba kahle. Hallelujah. Khuluma kukholwa. Speak faith. Hallelujah. In hopeless situations ukhulume kukholwa. In hopeless situation ukhulume live la uNkulunkulu. In hopeless situation ukhulume live ngoba na ukhuluma lona linemandla. The Bible literally liyadala, it creates. Hallelujah. Hallelujah. Funza make mbazima lo verse 6 bese sesiqhubekela phambili. Umuntu okhona ngeke akhona njabulisa uNkulunkulu. Ngoba lo uNkulunkulu ufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Number 1, now uya kuNkulunkulu na uthi nje asengihambe ngiya kuNkulunkulu akukusithi kuya kuNkulunkulu na ungakholwa ukuthi ukhona. Akukusithi hlala phansi njengoba basho babedlamini. Khohlwa. Because when you go to God, believe He's alive. Hallelujah. Now uthi nje asengivule asengithandaze asengibite uNkulunkulu kholwa ukuthi ukhona. uNkulunkulu bazalwane awulahlwa umlomo. Awulahlwa umlomo. Awuthi hamuli uNkulunkulu sukumtshela mbamba. Futhi usuka akuva mbamba.
Hallelujah. Kuthi ukuvambamba noma ungaboni lutho manje usuka sebenza emfihlakalweni. Uthi ke kholwa ukuthi ukhona. Number 1 uthi asengiyothandaza kholwa ukuthi ukhona. Na ugeza lekhaya uthi asengiye kuNkulunkulu kholwa ukuthi ukhona. Ngoba na ungakholwa ukuthi ukhona uthi yatibambelela lesi iBhayibheli uNkulunkulu akajabuli ngawe. Ngiwo kathi kunako konke thatha sihlangu sekukholwa ngoba na ude kona akajabuli ngawe. Hallelujah. Number 2 uthi kholwa nekuthi ungumvuzi walabakufunako. Kholwa ukuthi utakureward ngalo lomfunela kona. Kholwa ukuthi utakuphendula ngoba uyaphendulana. Hallelujah. Ngifundisela verse 17 baseFeso. Lenzaba ye faith bazalwane yinze ingathatha neliviki lonke but ngicela afundzele baseFeso Ephesians chapter 17. Lokusho ukuthi the first thing you take as umzalwane thatha insinziso. Ngakuthi khona letinto lethi ungakayithathi insinziso. Hallelujah. Le sinziso elithi leBhayibheli le ingumakalabha. Umbonile mosilomthana lebeke mina ngaphambili. Ingumakalabha. Ngaka ngafunza lenye inzatshana ngake nganixoxela ngayo. Kuthi kwakuhamba lomnye baba hamba ehlathini la kula mahlathi labo bafana labo Kruger National Park. Ahamba khona agibele esidududu. So ke wathi nakathi uthi uyaqhamuka lamgwaqweni waqhamukela emabhubezini emile. Amaningi lambi kwakhe. Wathi uyebo kwabona sikamgagile. Wamangala ukuthi sota uphuma bhekephi. And uthi lelelinye nakabhlika lesidududu lazuba lona ngoba liyathi ukuthi umuntu lenangim attacker umuntu ufuna ngithola inhloko. Lazuba lagibela la inhloko kulomuntu. Naligibela la inhloko sawa lesidududu nasiwa lesidududu yazama uthi beka belingamenti lutho noma ngikuphe emtimbeni belifuna nje lenhloko uthi lazama kufaka ematinyo la inhloko lazama kufaka ematinyo la inhloko lagcina lehlulekile asuka ahamba nyamalala buyela la khathe ehlathini. Uthi ngavuka ngathatha isidududu sami ngishake ngimangala ukuthi kwendekeni angiyekeliswe yini ehluleke kuthola inhloko. Hallelujah. Nalisi leBhayibheli na uthethe insinziso uthethe magalapha. Hallelujah. Uthethe into yokuvikela lenhloko ngoba nayo lenhloko ibalulekile. Na uthethe ibreastplate uthethe into yokuvikela inhlitiyo. Hallelujah. Angifuni ukukhuluma ngaloko ngifuna ukukhuluma ngale last part of the verse. Ngicela ungifunzele lo part 2 wale verse. Nimbonile lo mntana bekaphethe inkemba bazalwane. Lithi iBhayibheli nenkemba kamoya. Le live langu. Mina ngiyatibuta bazalwane nawe tibude. Kuthi why uNkulunkulu moya ngcwele nakanika Paul le message le. Angaqali ngalesikhali esinumber 18. Kodwa qale ngato tonke letikhali letinye. Niyatibona musa. Verse 14 up to verse 17. Aqale ngato tonke but angaqali ngalesikhali lesi angisho ukuthi asikabaluleki bazalwane simcwa kakhulu futhi siphila ngaso. Kodwa ke bese sewuthi ku verse 14 invela. Uthi ku verse 14 manini tingalo tenu tiboshiwe ngeliqiniso. Yini liqiniso bazalwane? Live la uNkulunkulu. Liphindze liyavela liqiniso live la uNkulunkulu kulo verse 17. Lithi niphathe inkemba kamoya lelivi lekaNkulunkulu. Glory to Jesus. Ngiyajabula bazane when kukhulunywa ngelivi lithi iBhayibheli nalikhuluma ngale livi asawulive ukuthi uthini uNkulunkulu nakakhuluma ngelivi. Hebrews 4 verse 12. Kuthi wathatha livi ngoba linjani? Number 1, number 2. Linemandla. Number 3. Likhalipha kwenza inkemba lesika ngetinhlangothi 32. Funza le verse ulicethe manje. Woo, Jesu. Hallelujah. Awukake wal-apply live la uNkulunkulu. Wawabona lamandla leliwashola. Ngoba now li apply mbamba
lenta exactly nje uNkulunkulu akakhuluma emanga bazalwane akawakhuluma emanga wal apply waliqondzisa kulesimo lifike lente kona lokho ngalendlela elinemandla ngakhona uthi ngalenyela ngangangicocela bazalwane ngathi noma ngini noma bobani ngoba unawuvame ukukhuluma wingathi nothi ukhulume kobani nini ini ngithi ke ngilele ngalenyelanga uNkulunkulu bengigula kakhulu nje bengigula ngihlaselwe ngemademoni futhi lokugula kwakungemademoni konke lokwakungihlasela seke ngilele ngibona ngiyaphuma la stringini sami nangiphakama ngiba la itulu ngiyasibona sisele lapha embhedeni lesithumbu sami lokusho ukuthi kube nje kwafika umuntu wasithatha bengiyafa siphelana ngiyasibuka lesithumbu sami sisele lapha embhedeni nasa ngilatulu sekuqhamuka Jesu nakaqhamuka Jesu ufike uma la imbi kwami ngisikamne ngaze ngajabula Jesu ngikhuluma na Jesu ngaze ngajabula Jesu ukubona ngifuna ungitshele ukuthi letinto nathi leti ngihlaselako umuntu uthi ncoba kanjani number 1 Jesu ngicela kubuta ukuthi emademoni wapha bengihlaselwa amademoni vele leso sikhathi leso gabi kakhulu ancoshwa njani emademoni uthi ke Jesu lithini livi lami phendvo yakhe nje kuqala ngoba mina ngangikhuluma kaningi but yena wakhuluma kanye wathi lithini livi lami ngathi mina livi lakho Nkosi lisasicele ndawuphiwa wangasho nokuthi ku wrong noma ku right lele ngikusho wathi sebenzisa lona ngathi wathi nje nakasisebenzisa lona kwase kuqhamuka lamademoni aqhamuka njengemoya lomkhulu eta aconzela kimi naketa amademoni aconze kimi ngibuka Jesu ukuthi ukhona la taku Jesu uye manje la ephambi kwami nangithi ngethukile ngethuka ngaze ngaphaphama ngabuya lesitrinjini sami ngaphaphama ngathi mina hawu kwendekani ngase ngithi but ngeva lokuthi mbamba I was talking to Jesus ngeva emoyeni wami ngaphenze ngachubeka ngakhuluma ngathi yenkosi Jesu awukacethi ngathi nje nangithi awukacethi ngaphinze ngaphuma la stringini sami ngathi nangiphuma nangilapha etulu ngathi Nkosi Jesu ngigcine ngibutile ukuthi emademoni ancotshwa njani wathi Jesu lithini livi lami ngathi mina livi lakho lisingegama lakho will cast out demons wathi sebenzisa lona ngathi nje nangicetha nje ukuthi sebenzisa lona aphinza aqhamuka njengemoya lomkhulu lamademoni asesebuqala njengalapha ngawakhomba ngathi ngegama lika Jesu I cast you out ngathi nje nangicetha kusho njalo anyamalala I was so excited ngathi ngicela ungisite ke Jesu ngiyabonga ukungitshela nangabe ngigula ke ngenda njani wathi lithini livi lami ngathi mina livi lakho Nkosi lithi sitawubeka tandla kulabagulako basinze wathi sebenzisa lona and then in this vision wasuyasonzela Jesu uyangibamba on my right ngibona ngazuthi ngephula lenyonga yaka right nakaqetha nje kwenteka lokho wangibuka wathi sebenzisa livi lami ngabamba la ngathi ngegama lika Jesu ngiyaphiliswa manje angiphiliswe kuloko nganje ngicetha kusho njalo ngaphila there and I was so excited nangiphaphama ngoba bengichubeka ngifuna kumbuta imibuzo but abesikhuluma emagama amanye Jesu ngeke ngilichazele liphupho ngoba lithe bazalwane but ngifuna ukukhuluma indzaba yokuthi nenkemba kamoya elizwi likaNkulunkulu haleluya kuthi na uphethe livi laNkulunkulu uphethe inkemba lisebenzise use the word of God in every situation sebenzisa livi laNkulunkulu linemandla yebazalwane hallelujah so ushito umbhalo wemaHebheru wathi for the word of God is living hey I like the King James version it's for the word of God is quick hallelujah liyagijima asinakhuluma ngalombhali wemaHubo 120 yini uliverse lika 15 uthi wathumela livi lakhe labaphilisa ligijima kwendlula umbane livi laNkulunkulu hallelujah kude la utalifaka khona lingangeni glory to Jesus hallelujah na ukhuluma lona ukhuluma uNkulunkulu sibe uthi nakalethula umbhali umprofeti Isaiah ngibani chapter 40 chapter 50 bani 55 verse 11 uthi asengimfunze abazalwane ngifunzele emayembasi manga ukuthi awusheshe ufike wena Isaiah chapter 55 verse 11
Hallelujah. Lalela bazalwane. Nakathula nje lenkulumo. Uthi linjalo ke livi lami. Ngiyava bazalwane. Leliphuma emlonyeni wakhe. Qhubeka. Lingeke libuye kimi yaba yaba. Uyeva mos? I like it in the other versions. Ngibalo phethe New King James version. Angifundzele lo verse 11. Eleni bazalwane. Angayiphathi. New King James version. So shall my word be that goes forth from my mouth. Liba njalo livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu. Funza mpela. It shall not return to me void. It shall not return to me void. NLT. Ngibalo phethe NLT angifundzele yona. It is the same with my word. I send it out and it always produces fruit. It always produces fruit. Ikhona le version lengithandzako lethi manjena alibuyi lingakenti lutho. Live la nkulunkulu. Lakhulunywa nje esimeni noma ngabe sinjani alibuyi lingakenti lutho. Alibuyi. Noma ungasusa ukabona ilutho nyalo wait because alibuyi lingakenti lutho. Linza ngoba alibuyi lingakenti lutho. Ngisithana ngikhuluma nalabanye abazalwane sishumayelana sisemthandazweni lomunye ngathi manje nakathi Joshua lencwadi yemthetho ayingesuki emlonyeni wakho. Ngathi nangikhuluma nalabazalwane ngathi let the word of God be your language. Hallelujah. Lende libe yilanguage la kuwe. Futhi uyathi ukuthi hallelujah, glory to Jesus. Baze bathi lengiphila nabo baze bathi wena ngeke sikutshele lutho sithi siyakhuluma usitshele ukuthi live la nkulunkulu lithini. Let the word of God be your language. Khuluma live la nkulunkulu. Lithi iBhayibheli nawulende laba ilanguage yakho utawukhona, you will be able kwenta njengako konke lokulotshwe kulo. Nawulende ilanguage live la nkulunkulu. Ukhona kwenta njengako konke lokulotshwe. Maswa ngile verse nalithi konke alisho ukukhona ukhona kwenta njengalokho kwalokunye. Lithi ukhona kwenta njengako konke lokulotshwe la kulo. Ngalendlela elinemandla ngakhona. That's the word of God. Hallelujah. Lithi ke liba njalo live la nkulunkulu. Naliphuma emlonyeni. Yeheni yebazana sengishaya isikhathi sami ngalo verse 18. But ngidakucela kuma khona la. Hallelujah. Sime bazana ngenzaba yelive la nkulunkulu. Lalela. Liphilile live la nkulunkulu. Liphilile. Glory to Jesus. Likhulume and ngiyaye ngithi nangikhuluma nebantu ngithi ngilingise ngibani John Stans noma ngijimiswa kade angisathi wathi you don't need to understand but believe the word of God. Likholwe awudzingi uhlale lapha ngoba the more you try to understand it the more you get confused. Hallelujah. Now sinje uzama ukuconza ukuthi nakathi uNkulunkulu livile liphuma emlonyeni wakhe alibuyi lingakenti lutho yini ngibone ngazuthi ngize ngithi mina khona la bengikhuluma khona nebazalwane ngaleli verse lelithi ungamniki isathane lithuba. Ngangikhuluma nalabazalwane ngithi don't discuss with the devil. Ungadiscuss na Satan. Satane wa discussa naye utakulingisa Eva. Wambuda wathi vele ushito enkulunkulu. Hallelujah. And wathi vele ushito waqala wakureasona lokuthi vele yini. La you don't need to understand ushito Satan suka njengoba Jesu approach wamtshela. Naye watangelive nakhona abeto discussa naye afuna kumconfuse. Ngoba the more you try to understand the more you get confused. And waba more confused thatha indzawo Satan ukutshela letinye izinto usingeke ukhona futhi ngeke ukhona because nasibana zanga khona ngeke ngikhulume ngemuntu lo addictive like lo addictive kunama drugs, these hard drugs
athi ngeke ukhone kuphuma kuma drugs bosibani bani baze bagcina bathi khungile abakhona usilalela la ngaJesu Kristu ngidawukhona angidiscuss lutho nawe asilalela la sibani bani ubulwe ngama drugs ngithi shut up, that's none of your business. Ungena lapho Jesu usathane wamhlulekisa ngekumthulisa ngekuthi suka. Glory to Jesus. Njalo live la uNkulunkulu philile linemandla libukhali liyahlaba lisandro liyakhanyisa liyadala linguNkulunkulu walikhuluma esimeni liyasidala noma ngabe asikho liyasibuyisa sibe khona. Glory to Jesus. Ngiyacela abazane kuma lapho sithandazeni.